2012 yilda ishlab chiqarilgan Spark egadan gap qoldi. Pastda telefon nomerlarini yozib qo'yaman, aloqa chiqishini esdan chiqarmanglar. Yakilla mashinamizni pulni e'tibor etsa Spark 2012 43 million so'm bitari. Bir yarım saatdan beri tartışamiz mashinani bahosini tushirish o'rtasida. Shu 52 million so'mdan bitadan yeri 43 million so'mgacha tartışdik. Mashinani men o'zim 40 million so'mga so'radim. Haqiqatan yanımdagilar ham so'radi, 40 million so'mga berilmadi. 43 million so'm. Eğer 40'ni pesinde soranlarınız faydası yok. Noğa deyəndə bizə özlərimizi alıb qaladayıq. Maşin İG'də 2012 bilkədə 11 yazılıb durub dikənliyken. İndi görüb ərəmiz. Tex pasport anıq 12 mi bunu? Tex pasport anıq 12 mi? Bilkədə 11 eken da. Boldu. 300 bin yaxın yürgən, çixolları ba, poliki ba, birinci pozisiya oladı, kiçikən motor oladı. Kraski ba, 30-40% krasisi ba. Görüb tekşir bala öyrəsi. Şimdi satıladigan mashinalarga gelsangizlar reklama qilib beramiz. Bars balolar tashalgan ekan, mashinamizda tabletga propallar ustanib ketilgan ekan. Aloqa chiqaverasiz, xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Like ni bosib, mashinani aytib bergan do'stlaringizga yuborib qo'yishni esdan chiqarmanglar.